namukela kambe ka Master Xitsonga analyst. No, of course, namhleda yakhe le usinko Mr. Post. Khe ngulink avele na page ra ka Facebook, known as Shaka Gaza and stuff like that. Yeah, even that makumo of course that yakhe tela bel manga the president ra xitikomo na ku hey bifilio le nga vuya la man. Yeah, so kasi of course that the July no hlamaleni ku trending ka screenshot as you can see kwala la ubona Mr. Post nga fatsa loko wena wa jamu ka kam se one bor akhajela page leri ra Shaka Gaza on Facebook and stuff like that. And loko se ni trace mhaka leyi fikana kuma ku yi sungule yena Shaka Gaza yena anga screenshot comment ya Mr. Post eka page ra yena mavona mhaka leyi so page ra kona hi leri as you can see so obvious as must to boy one verify ku shona na I mean like if you guys lesa ku so page ra kona hi leri Shaka Gaza eka Gaza 2.0 on Facebook as you can see 906,000 followers as you can see kwalano so yena the only non-biased criticalist ya ka Gaza as you can see kwalano. Okay, so I verify in Master Trip very if you tanda shona as you can see the page la because ni vona vanhu se va kha va kaneta ku hayi comment leyi ku tanga ri yona because I fambi na post la mona mhaka leyi but mina zo swi ni tekela nkarhi ni ku va after loko ni cheka ti-post ta yena ni fika ni swi kuma ku okay mhaka yi fambisa ku yi nge ze ni vula to tala ha ri ku fambeni leswaku editiwa nchumu hi le ka Master T you know it a yi edit swilo lama famba live as you can see famba live yena lawa na ngumle ku swi vona ni kwala ha ri ku scrolleni ma swona ha ri ku scrolleni yena lawa ha ri ku scrolleni okay ha ri ku scrolleni so yena la ma swo hele ku sweswi even then fika hi pfula this post le henhla nga fa tsala ku mintirho ya Nomonde Roger as you can see kwala loko se hi scrolla hi hansi as you can see fika hi kuma ku na Mr. Post la so before ni pfula comment yena u ni make sure ku swilo swa verify ka na so guys as you can see kwalano nkarhi it's 11:23 kwalano a swi kombeni kwalano swi lo kombeni a swi swa ti chance ka Master T a swa ti chance nkarhi u ta tlhe u cinca le henhla ta u vekisa swi mi kota ku swona swilo leswi a hi editang nchumu and stuff like that so loko fika hi pfula that account a swi vona ku i Mr. Post ma swona leswi Mr. Post leswi ma swona ku hi present leyi ma lo yi tlhe ndla xi lexa xa inanyana leyi ma ni press so fika hi kuma ku hayi impela Mr. Post a nga na 108,000 followers yena nga fika a commenta that comment as you can see ma swo leswi ye Mr. Post a ku zo ku chance wa nchumu hi le ka Master T you know hi leswi a nga tlhe zama ku verify again leswi ma swo we nghena eveta a pfula leswi eveta a pfula la so a lo commenta ni misa lo la hi wona okay fika veka la in this video clip a ku mintirho ya Nomonde Roger which was basically crediting Nomonde Roger in other words ku ya hi risimu leri a hi twi ni ku ndleka yena okay so that's what happened so leswi nga fika swi ndlisa swona initially so before ya ka swo tala a ni kha ni cheka page leriwa in overall so swi tikuma ku ri munhu loyi a tsalaku swilo swa mix ni nga swi vula tano na la avula hi singo Mr. Post fika screenshot ta swilo swa dyo swa khale la nga fa tsala ku dilo decide ku kula addressa vege rin'wana ro chavisa as you can see so la a ku tsala Mr. Post swilo leswiwani hi ma 2020 la fika tsala ku na yi tiva leyi inhlaro makhomelo ya yona na mativa ni nge pfuki ni ve munghana wa nyoka ko hleka nomu andleni kulobyi a to vuya khale mos ka page leri a ri nga sungula swo ka ni nga sungula na YouTube mle i buku ya vutomi ngase a hi lesa nchumu a hi risimu nje sweswi hi samus a ni kha ni chekisisa swi tikombi na ku like i post swa negative na swa positive at the same time lo a kha kombisa ku Mr. Post a dihlamula yinani khalanga a sala hlanganile and stuff like that award ni tiva hi nga hakelani and ani kumangi instruction yo ni fanele ni hakela mambawulele prince rangani na John Sherman
No, a ku ri leswa ti-awards i va kha poster it's a bit complicated ni ngo maybe ku nga ku tele maybe swa negative I guess. But at the same time loko based on my research ni twi na ku munhu loyi i munhu loyi a ti favor-aku Mr Post luwa page leriwa in overall ne tin'wana ti-post leti byi nga nga fanele ku Mr Post tshame byela damba ku loko u ri munhu u nga ti endleli valala vo tala and stuff like that. Swo fana na hi ti 18 ta July fika kombisa ku Mr Post i endle mistake of course ku va announce earlier ku hi October wa humesa hi should have hijacked Benny Mayengani hi clip tiko ri nga hleketanga nchumu. He was going to get all the attention and focus on Benny. Okay, leswi nga fika tsala swona kwalano so kombisa ku Benny is prepared and stuff like that. Then ka leyi wa post kha seketela na Mr Post as you can see kwalano. Okay, of course Benny Mayengani kha kombisa ku Benny Mayengani fika kombisa ku loko ximumu aka musi xivitelo ri ta tlherivuya ka Mr Post ku ndleka yini kwana. Okay ya Africa challenge Mr Post ku va heke tindlo stuff like that then Mr Post of course fika xava na track fika ku kombisa ku hi phikizana the track and then look again ka triple story leswi of course kha tsala swona stuff like that. So la in overall kha support Mr Post nga swi vula tani so and then ka le post swi komba ri karhi okay ngoku tele ngo swo hlasela Mr Post maybe dikwatisi swona because mkha ni hlala kha kombisa ku before Nomzamo Roger Mr Post never had a song with over 400k streams on YouTube or any digital platform you could think of. Eka project ya Ndambe a ku na a single song with over 500k views eka YouTube. Mi swo swa n'wi hlupha swilo leswi then for during that period hi vuxona during that period swo streama a swi nga ri kona nga swi vula tani like a ni minkarhi leya ka ha ri minkarhi ya ti-cdp swo streama ga swa ha ku humelela phela loko huma va malambana swo streama swi ngeza a swi ndli vana va tiyunivhesity in general a swi ngeza swi nghena ngopfu laha xigazini vo 2020 a swi ngeza swi nghena ngopfu until Benny Mayengani a announce ku hi phikizana hi swa ti-iTunes and stuff like that swi nga ze swi nghena ku stream so Mr Post a va nga kumi ti-views minkarhi liya a ku to kumi Benny Mayengani nga na fan base yikulu minkarhi leyi because a hi nga stream a ku tirha ngo swa ti-CD no download and stuff like that. So in overall kha tirhisa ti-views tete vhele ku va kha kombisa ku Nomzamo Roger yena a nga tisa impact ka Mr Post swa ku hi swi kotisa ku Mr Post swilo leswi va nga ku swi tsaleni ku Mr Post yena a nga save Mr Post stuff like that ni kha ni chekisisa kwalano but minkarhi liya a nga producer ti-hit a ni phela hi minkarhi hinkwayo munhu a nga endla ti-album ta strong minkarhi leyi a endla ti-album ta strong before Nomzamo a ku nga ri swona swa ti-online and then obvious project ya last year a yi nga vangi na power swa tiveka swi dumini leswi ya 2024 a yi nga na power that album ya yena so hence ni swi vona ku yi tsandzeka ku fixa that 500,000 views nkarhi simu ro karhi for now so yo ka yi nga ri strong but yes Nomzamo even na impact hi nge kaneti sweswo but nge vuli ku a nga n'wi save a vo na combination ya leyi a yi kha yi tirha but I can't really nesa siku Nomzamo yena a khome career ya Mr Post and stuff like that because in overall loko hi cheka ti-project ta Mr Post ku ve na decline mo from after u ta swa mukhava hi ya ka leya Nozolo ku ve na decline even ka leyiwa a ku ri na decline leyi ya Nozolo leyi ya 2023 na n'wi mi yi twini ku a ku ve na decline yo karhi loyi hi kha hi yingisela compared to the previous one so ku yo va na decline it's not really necessarily all about Nomzamo ngopfu hi nga vula tano but of course I do agree ku Nomzamo it is impact ku hi sweswi combination ya vona a yi ri ku tirheni sweswo hi nge swi kaneti swilo swo fana sweswo in a way ni twi na ku loko se combination ya vona yi nga ha ri kona swi va a huge problem because a va tolovele ku tirhisana swin'we swa ku the past years va kha va ba ti-hit va ri swin'we so a ku ri strategy lexi se a va tolovele xoho so loko mi kuma a fika a nga ri kona swi fika swi va a problem ku fana na project ya last year still yi nga tlhela yi fika yi decline even more swi vanga an issue and stuff like that. Yeah, so in overall very after that comment ya Mr Post yi nga tlhela fika yi ba screenshot a yi upload a yi vekelela ka account yena ka kombisa timhaka to hi mbilu leyi tshovekeke ndzi mi tivisa leswaku for the first time Mr Post finally commented eka swilo swa mina however he made it clear ku these days na n'wi bora I have written over 1,000 posts in Mr Post I have reviewed his music I have promoted him for Masagwadi I have sided with him several times and supported him sided okay swi loko okay yeah sure mi solo swi loko kahle yes a nga kha analyze but he's making it clear ku wa Mr Post swi loko wa analyze but a ri munhu wo karhi yeah okay swi lunghini I've shared his music links I've defended him to the core and stuff like that leswi of course a kha kombisa swona kha kombisa ku va se va ku va Mr Post of course a n'wi appreciate fika a tsala swilo swo fana swa ku wa n'wi bora and stuff like that hi ngo swi tshama raza that way ku swi kota ku hela la
Yeah, it did hurt me to see him comment like that, but at the same time, I understand his feelings as well. Why he had to comment like that? He labeled me kujamu. I once told Sol Gezano or if Mr. Post hates me or hates what I'm doing, you should tell him to block me. That's just navula. So I get tickets and stuff like that. So I wanna one very nice. My kako ne ale anyana la. Me fela en mara. So one problem lan go to verify if Mr. Post fan or kanjan, but yeah. Should komba ko na mixed opinions. Vango ver va support, vango ver ava support. So yeah, hello guys. Yeah, even very very khetela I ben mangan the president kuna post nga tsala ra yena hlawo very ka siku namuntlha ra the 30 July you nga nhlamarisa ku what's happening ku xikola ku jiko vala ku vona the changes now what's happening because if ka comment tsala ku or if ka post tsala ku kumbe hi veka ka 1 hour hi ve va faka ndhawu yin'we okay leswi a swi ta okay I understand afika tsala ku 26 minutes or 30 minutes wa kha vutisa ku hi faka beef leyo leha na as you can see kwalana and then on top here aveta kombisa ku maybe kumbe xana va faka once na doctor once va faka ka track yin'we ya 1 hour yeah ku nga hisa futhi sweswi a ni online a ka na ti-restrictions a ka ha tirhi ti-CD wa difaka diri 1 hour nga ku break record ku ndwa track ya 1 hour leswi nga ku komiseni ka swona and stuff like that kwalano so hey we never know because based on information leyi ni na yona for now a ku nga ri na track yo leha ka the beef ta Ben Mayengani bona mhaka leyi so ku ngo one of the changes so in other words track leyi a yi se va kona as we speak now a ku ze va na beef yo leha so mara yi ngo ndliwa hi leswi hi ta vula swona ku yi ngo ndliwa hi ngo hi expecta and stuff like that because vhele loko hi kha hi languta Ben Mayengani se a nga ha yi prioritize so ya a nga ha ri na mhaka ngopfu na yona ku the previous projects tanihi mi nga swi twa a ti nga ha ri kona ti-beef to leha so maybe yi nga vuya and stuff like that so you can comment below ku ma yi lava or kanjhani ku the big fans ta kha ti hlaya ti-comments ti vona ku mi ri yini n'wina a ni swa dependent ka vanhu ku ve ri yini ma vona mhaka mara na ku ri va ta va commenteni va ku ve ri 16 minutes okay lolo 1 hour mara hi sekezi once what the hell mi tiyele swona sweswo mi tiye sweswo swo vulavulela vana ni nghoma vanhu va cina swi tikomba na ku maybe vanhu a va le ku supporteni hambi 10 hours a ri zi swi ta vonaka hi leswi loko ri amukeza swi ska va ni ta kombela